kapan ikong ai kuble yipi paro ngan pen itu ilade baka kerten kejonga kadai masar kol basmun marbanyang ngadai ru wain sekretari janggawai ka komiti penbaik di jengdi habe dai bakani ka jeng sang sinot kaban salong hagabalang presbyterian rangsken hak tarik san hadu tarik jonggu penai mats haus nam arajar apun reu ka balang ka khot ngau ka khot bat ka sha ya kitu ki bakwa ban wandi jingdi ha ka jing sang KGP senot sebngi ka banlong ha ka balang presbyterian rangsken ha kitarik san hadu pra umat snam arajar apun reu ha ka bedai bat kane ka balang ha ka jing trelang bat kirang bashnong katem rangsken baro kile penbaik runti ya kikendon na kebenta kinongwan di jengdi kumne banikong ba kinong di jengdi kinhap bandayo ya kajingbet na ka komiti penbaik di jengdi baar kindayo ya ka residential certificate na kirang bashnong jong kishnong ba kisyong ba kisa balai onsha tang yaki nong di yaki marbam on omsha yaki weipat ki jat jingdi kabasaw kador bagi di yaki marbam kan omdei banrem palat kabasan bakin dayo yaka jing menjur ka approval na ka komiti banriu yaki jaka bandi jingdi on kedau daga komiti bat kinhap ban ko ngo katkum kajing penyai jong ka komiti penbaik di jingdi kabanyo bakin hap ban pendap yaki form balapun kre lupa daka komiti kabapra kasngi bakin pendap yaki form kanlong haka khat riu terik bat khat khandai terik jong ubnai Februari arajar arfin riu ha yeng dorbar shnong rangsken nadu kapor khatwei bejim step kijing dan kam na kabanta katei kasngi kinlong kumne ya ki form di jengdi on sam ha kitei kisngi b kibakwa bandi jengdi kinwan ra ringkat bat ki residential certificate c on pen i bat kedawru ya ki jaka di jengdi ha kitei kisngi kabakhandai ya ki bamyo ya ki jingbet naka komiti penbaik di jengdi on omsha bandi jingdi kublai shibun